awit sa lumalong o bawi at agad. Kaya sanong kaswabon, umadatid insanan. Puji Tuhan, insan podkan utak kapagyampay dot isuang sambayang got isusuab do bayno. Ano misisa takapod isuang dot sambayang. Kinarahingan isuang kerjaan sorga konsikaw do kaswabon iti gosok nad alumis piramutan dahay. Kain kokoton dahay, kayanon dahay gisambot nuno na pay awayaan dahay isuang got kay sisan kaswabon na bayno nga atibus sa kasamin. Mabaras ako di insan pakagud osonong kaswabon kumadatid insan na kano to kay kasari dat kapagyampay maya diti kay sisan sumbayang kaswabon. Tumbayan ako dat ang lumis no osonong nipi ko sa dapoy. Nga kaubasan kakagadi nga pasambalik kana po kay hadan nga inupoy atagwangan nga kataadan. Yun. Piro-piro ta daw di nakatalib. Pelajaran na po dati nga monginsok suway ko monginsok dati miagalidit it manahak na po dot nuridi. Magangat na po dati, magangat patut iyati toko ka. Miagalidit auruan di ko kikiran dat yun di bo. Nga kaswabon na po bay no hom ay man takon nundo kago paluhay-luhay o kapurimanan dati mo idah dat takoy ongoy sak kopid iswangat makinongaw ditit panambarasan. Minsakot dihat ay piramutan ka. Nakanto osan nga piramutan dahit itibo. Minsakot intangan ko na hit pelajaran di nakatalib nga mitingkod-tingkod nga okay kanta YouTube lah. Mumbal sumuang YouTube lagi. Harohot asaru dat dile ilo don page nga milo ibon da kopi nga suway na dadit it atibus lah. Okay. Tulo na po panambarasan dati kaswabon bay no nga mentungangis. Suway na po boras sila mentungangis nga pintungangisan kano po nga itiyanon dat palancong misokot-sokot. Yeah. Manta ko po niya tangay sa lago lah demi sokot-sokot no gi. Nunuha sinding takatid iman dat pamalasu-lasu ilho di line the page. Makinangaw ta kapod lagu nuti lagu iban ko dan dayakit dayak. Harap-harapot tumanduli ila dan pola page ki.
Oke, buli nadi bagi. Wah, umbalan to kan nadi dat mentungangis sa pelajaran dati da kasabo na bayno. Adui ano ko kabar baik yung mentok dati ti. Haro pakasari ostak ki. Ada pa kasimban na studio hitid 16, 18. Kasimban na studio 18 hari bulan. Ako na hitid nuti kakayuhan. Kaya bayan na po ang panambarasan pa dati nga mentunghangis. Tayo ko melancong. At tumbayaan ako dot ihati na po, isay na po nga orohyanda dot kamoyan nilat melancong. Iho nga orohyan. Orohyan na may pirikot, may toko pirikot ti koyanan dot kamoyan dot tangawlun dot alumis. Orohyan. Ya ko nga orohyan bagi. Itini kamoyan datid mentungangis, suai ko mentungangis, harti kamoyan dot rekreasi. Isa ayat to anuan dati kasuabon bayno, isuang go Mazmur 5 ayat kahapodom 2. Nga oinsanan na pa'y tulun dat paintirong montok dia nga otood. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Kakuan pa nga, iya na po nga mengintirong dia lo. Iya nagi kadaw, mantad ko iya nga otood. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kinorohingan nga otoodi dat sayra not iati no po nga olisi di ngarandaw. Jadi ino po hit tamodon dati ti pelajaran do bayno nga ilo kamoyon dot bersukaria. Isuang na po panambarasan iti nga iti na po bersukaria nga nay ponto ko ilo kamoyon dot rekreasi. Asasa salinaid to kod isuang gat ay kaisisan iti dusun ministry. Sumuang na di dat siya motulan. Miagalidit ay say rekreasi dati pelajaran gi. Monginsok no pakasari lo pelajaran dati mbay na po no pelajaran po di dati nga karait diti komondo rekreasi. Nunuho do kayo dot korohyan dot right ko iti mentungangis to ko iti rekreasi. Harane o kita kudot ay nurid hiking. Ako po no kumbala mo hiking O kumbal ti po mainsaan no di taon 2001. Ya, tahun 2001. Insan no. Kukuhaan na pod ako ko ngoy hiking nga ay sumoy pagangat. Iri kukuhaan dat ako ko ngoy hiking. Ay sumoy pagangat to hiking. Adi ko ngoy. Siguro pa dad, baka no moy hiking go hilo kahom. Wah, ko ngoy kanto lah. Nga ogumu na kita ko dat pagilitan dati dat moy hiking. Ngami mulai niga kagoy ginawod, iso ang ginawod. Moy no pinghagak, kaharohi moy pinghagak. Moy no pinghagak, miagal moy salakay gunung Kinabalu. Nga, piro di sinadud ngon salokoyo. Gumutukad ka di wilis. Dodondo. Gumutukad iri, karulo tatud, karulo gakod, karulo po. Doho na pod masalah na dit. Ako po na kumbala ko mo na
pasadu panahan do hiking nga pasal na po mo ipakipalanok. Iti na po tigya mo ipakipalanok iti nga mamanaw to kunad sa kirad ino pa ikinanya ni dihom it bagasap binanging kayuhan. Susuyo nun da dati italunalun. Susuyo nugiso mid opupusan italunalun dat ilaid na rin natangkiadan mo. Ay sa takikita mato gumuli na kang sa jam ka sumusid dila sa jam gumuli 2 jam iri namotin na mimbulay nanday kapuro manandat manasal mina manyasal minay tanud sigo gadid iya didi kapuri manandat wah kono mo sala kay gunung ka to kom hundi amatu ka takad aduyan ako hari tapuri manan ako miya galid di wah takad na did ay nulod kinabalo korikot tadi la pintangan naralan rumul nga di gakod kumirim nga no di hirin hirin mo timimulait uy manasal ko posadia man tad giti kantin kadi digamandet apanganakan da tayo sa tanwano harahi mimulay it miya galid di bo nga kakitanan ko na po dit may ngay ko hiking om yudit oto odabot to gito ko ongohuyan kisukud-sukud oto odid kita ko nga ako na kung balam may hiking itinagidid siyong ay dadit nga ba may gyad ako oturo hinggo ngayon to kod hiking aramay kantari bo kaubasan na pod may hiking nga nokulam nakura rito ihirid haron uluhon it nuno na bukit ta ilan na kayo tila hilo na pod dahay nga haratiso it osamok kahirid gereja sinulihan baru kemudian dat Kasimbut Hill sumilaw nanday tadaw nga alumang kapi adit kasilahan da tadaw harap mabukit parahod dila tamparuli Pay bukit botak di nga inahit ang kurang-kurang na tabukot o bulimoy yadi kare tu botak gi nam burungoy ato kayo sadu di kape Batu Punggul haro ka hiking batu Punggul Bukit Gundul saraw ko nagihilo na padahay nga haro kamondot Bukit Susu Bukit Susu nakura to Bukit Susu napahit kaboboyuhan ni did nuluhan di nga miagalo susu tangondo Bukit Susu di pinamungaran da tangolon dila Bukit Susu kadel sa kira na pod nga miagali aiso pohi minamogampi idit nuluhan di nga too ngayon natulon nga aiso pohi mamogampi idi kayo nun kamon na Bukit Susu may takongay tak padilo may takay intangi kamon na Bukit Susu la jadi iso na pamantadit rekreasi dot miloh takad wayaan da timpubay na nga iti hiking miagalit orik osilih did isoot kaubasanan hiking mantad ko may ping hiking hiri no karuba takod ang tambalot haroy tambalot mumunsay ngay naman kundad ay baju miagal ko nuno na baju hiking gaharod ko panangisuk na po nga suk hike ka sangin tulis sila likod jadi kapamakay ka nung panda di suk hike ka nga santabit o pagata hiking nga mintang diam kangis puji Tuhan
Tu iti hiking nga asilid iso kaguralan datid isuang det ay koyhum do kombolutan. Koyhum mo tambalut. Isay na koy lod mantad hiking, haron na kopiuhang. Nakopiuhang om gisambot tu kopingam gya sarita. Angatan na da koy Melbourne do may hiking om kangam na sarita. O saraw kuna di tahun 95 mantad ko inapoy iyahay na potihom nasukod te ko ginumayo det ikoyon dit amu nga tidong kopyo. Uli na did hilod kampung Tabubon, Kiulo. Ngatok antakan na po di may sa talon-alon panahon. Umbal po din ay itit lumbog-lumbog. Iti lumbog-lumbog gamin ay rikot. Tokoy. Logi patumakad didit. Nga tidong-tidong igyabo. Nga iti na po kamondot ahuyanam ay muro mo nakitidong. Pasadu na po kapiyom ahuyanan daw nga hirinan dod. Logi pundat tumakad. Ipende sumandak nga oloyo no manam. Ino po dahit kau puda-pudam hiri nandang magandad. Iri na kagwit. Iso kagu panasalan nanda dito purimanan hiri. Ay sanang-sanang hilawala may pingudi pon dati-dati ka. Hari kapurimanan dati di mo. Nga iri nagidahit opornud man iwaguhay. Rati na po dilay tampinay nga kamuyan na pala rekreasi. Nga ato kay miloh dot hiri na po walay. Ato kay milod sibuk na po. Pagkata ko nagit molahing mikaruhang. Ino pa ikaruhang nudi nga tayaan dit. Kongonduan do swide may hiking mo. Nga haranad akaw yuhuda mo misunod dia. Tu itigyat rekreasi nga. Opor luhi gyangid kausinan. Ang mahal lagi mangkuti rekreasi sumono. Nako ngayon kumati dihilad Jurassic Kiulo atok 35 ringgit semua ngo. Antakan ide. Kasuang gahiri ikamoyen datid opurimanan no kapiya hikantakan ide awayaan nu o kita nu kasuayan kataadan iri nahit kagatangan idit 35 ringgit. Muli ko nudi na anu ay say pikandai-kandai gi. Inahi kairakan kapuriman tokod otood hiri na ri. Nga naboras sa isuang pelajaran dati dat mayat Mazmur 5 ayat 12. Hari ti kamundat sukaria, ibur sukaria. Iyati nga mantadi di apa tu tidharot rekreasi dati. Jadi montokit ang sawo-sawo. Iyati sebagai tongokusay. May ito ka nagya pamusarahayam nunuha rekreasid. Miagalit kontok di sawo dati. Sekira no pod harmoy hiking. Amu no kumbala moy hiking isawa no. Umbalan gamuhot. Kay orahyan do moy tanu da hiking kan tagya ki. Kay orahyan do moy tanu da hiking ka. Tumbayaan ako uhot tanto ka na po miagalit ikaruhang dati tokoy. Irni komundot berbunga-bunga po kita siyad di. Buli jadi lain di siyad siyongoy nga. O kita siyod, o kita toko diolo, o kita disawo, yati nga miagali apa pabanar. O kon po di dot haron ito rongaw diolod. Ilo hiking nga hari gya masaala sumuno mo. Haron no hit kadang-kadang mantad ko iti hiking, tipi karuhangan nga harohi masaala, hari ababak,
Tu ini pagandi piambalutan nga boleh jadi det ogirot dahir tu itino po hiking nga ay monutun gi usai tandu haro. Jantina misuai status misuai hari nakasawo, hari amu, hari bujang, hari balik bujang, haran po nga iringay no hit cabaran-cabaran nga diri di mo. Nga mo inapundot ayakin ka pa yung bah may karuhang lah may tanod ge. Wah, kano? Hiking. Lihuan magan umbal lagi ako pa yung maganod suti-suti bo. Pero linay ako pakaraja ay kung balo sumuti dat sa mata-mata dat mangambalot ti karuhang mo hiking. Jadi isay no po dako hot ay mumbal suti toko o mo ito ko dihilo suk do bayno mo ito ko di kamoyon di elder libit dat Kasimbut Hill. Wah. Wah, ano? Haramay matirig hiking. Na gumo po ba akon ko hiking no, may salakay Gunung Kinabalu. Siyo ngoyo ko tinga mo do siyo kun iman nasala kun do. Hiri no matiit. Koriko tendolo pintangan nga sogitan pon do. Kumirim po ngay gakod. Mimbulay ni iginawad poso dia dari todopon. Poso dia itodopon ka. Nga siung bali mada harohi ginawad imoy bo. Nga apa kanta opi titibay no la. Paingkura hilot tanganak dati. Manuh tokod iyolo na po nga okon ko hiri no walay okon ko monotos sa hiking o tunturo. Monotos sa hiking o tunturo nga ina po hiking tunturo nga tunturo no magi tunturo nam iginawa ho hiking. Irni ko mon datid koy hiyono nila ang handphone, koy hiyono nila ang laptop. Manuh toko dot ino po hiking dialo nga akon ko tunturo, akon ko itino ginawa. Nga idaitinan mamanaw. Jadi ay say masalah dot mandati oturo yati desong keluarga boleh jadi miagalidi o may toko pimpanaw dihilo ka. Nga irini kamoyan ko ditenud iti rekreasi nga haro higyati kamundot perbelanjaan mo gi. Kecuali mo ito ka hiking gahila pamutungan. Oh, ay say balanjan dilo lah. Nga moy no podit kayonon dot perlu bayaran haro guide kano ngai karita nga tambangan hirinon dot perlu toko dot haro budget do pasaliwanon. Wah, pemusarahan to kono. Papaindalan iti kamundo rekreasi. Haro piro-piro hot nembulayan dahiti karay titi mentungangis rekreasi. Kada na dati uon sayad iti na po rekreasi nga iso kataadan di ay so guna. Kada dati may wonsoyo dot iti na po rekreasi nga ay sorati. Nuno rekreasi daharo. Oh, ya, miagal ko borsukan nga isa rekreasi, mentungangis. Nuno na po ikamoyon dot ay paparikot ta kapurimanan, kapimpanahan, kataadan, kairakan kumadati nga kamoyon na dati do rekreasi. Nga kada dagi sambot iti na po rekreasi nga ay paparikot ti kanta-kanda ay so guna. Toy ko noritanda hitid sia-sia. Ay, pingkuro garit ti hoy. Makan rekreasi ka.
Mandati oturo iti rekreasi dot osonong-sonong om mangigit dah dot ay kosonongon popoin sawat titit pagyam balutan miampad isay toko isay tambalut dati popoin sawat titit mutu keahlian oritan pulo komondo keahlian nga boleh jadi dot persembaga gereja kumbalo ko di tahun terakhir di tampinay rupiana kita buh wah kano mo ito ko sakay kereta api ka mantadot Kota Kinabalu mo ngay papar ni sakay kereta api Songgaraja wah kano mo sakay kereta api mantadot Kota Kinabalu mo tenom wah iya dini komandet i persatuan ini di keahlian popogirot kaisisaan di keahlian om yolo na padi nga kapurimandot haro kapurimanan diolo dot miagali pusahon dihargai miagal podot isa gereja nga papaharoh nundod makan-makan rekreasi bo makan-makan mo papaharoh makan-makan do koy on the town dot iso i komoyon dot itamodon mamagatang tokodit usaha-usaha pelayanan o insana nit petugas-petugas iswang gereja, pegawai-pegawai gereja. Mantad dahirim papaharan miagal ko penyerahan tugas, papaharan ipor pemomoinan, hirinad opurimananit, haro kopurimanan miagalidit pusohon dohiri, dihargai, appreciate kadidan orang putih. Jadi okon ko semata-mata iati nepetinga agatan to kono di tugas-tugas dati ngaharo timpu-timpu dot ay iati nepenga apa tu toko kepuriman ti kemondet kasanangan kaganan rekreasi isuang dot keposian dati. Jadi kada borosan i persatuan suai i gereja bahkan i keluarga i hirip ya keluarga dati nga opor lu negiad haro gitu. Iko ruhang kasari-sari mogonsok rekreasi wah mo ito ko akan dahilod Tanjung Haru mo ito ko dilo pantai Tanjung Haru bolion no po dati utakan no bay no apo di parihaton to ko po di ay karuhang ko mogonsok oy bulir kada uon saya da ina pay rekreasi dinga ay soguna atau osili da sia-sia. Kaubasan na pod idhod okitola. Lebih pondet ti kakusayan. Miagal ko sekirad haro manginum-nginum. Maginum. Kagumuan na pod dit aramayan ni dinga ini tong kusay. Ina po itong andum haro piyay may rolot nga okon nondo ko gumu mo. Kaubasan pa nga ini tong kusay o kita datin aramay do hiri. Jadi ujung-ujung got magitu tumbuk kindo katutukan di manta kanadad ila na po rekreasi nga ino po ikorikoton nga popori ko to kosonongon papagahan do kapurimanan iginawo ikamuanda tangolundat buang stres dulu ka hiri kada dad ino po hi rekreasi di nga momonsay datin okon nagid ay kopioduh nagidit mikaruhang anda aramay pagindalanan bo akon ko irihot akon da ko irihiman to ko nga manu to kada kaulin po walay nga tok harahi kapuasan da ginawo itanganak nga kangalatan do kodop o ngohuyan batu din no kami paingkurah pia nga itsuang patimpu dati dandandohom ay mantad ko harolot COVID hopodom siam om ilo na did kada dati lihuay SOP yang ketat. Okay.
Suai ke it paparikot dot kasenungan kumadati nga iti nagi kadaw rekreasi o perlu do haro kamoyon dot pertarakan pengawalan o koni ko rekreasi kanu po yun di tanak ke manuk yun di manuk ko poiduon nga haro hiti kamoyon dot batas-batas harati kamoyon dot limit had boleh jadi dot tentuan no dati haro limit dari segi keuangan piro no manto ko rekreasi piro korikot no po 1,000 hom kada no rekreasi ka sekirad irihi ketentuan dati iho ngaku mati kailo tinga miaga lo pendudukan lo pelajaran dati lah isuang no po kata adan dati maya da rekreasi nga haroti prinsip-prinsip rekreasi prinsip-prinsip pertarakan di mandati igitai. Miagal ko perlu hari rehat dati. Haro hiti kamoyon dot masa perbelanjaan o insanan no poringa harangai ot standard pengawalan dati o kani ko belanja kano po poi on no pot kausinan. Hiking kano po nga siang malam. Ako ni ko miagali di. Harati ko mo yun dot pertarakan ni kadaw isu angga rekreasi. Oritan na pula pertarakan. Nga isu anggot rekreasi kada dati liwayot borasa kinorohingan. Lihuan di kinorohingan. Hari Sabat. Tingkuro magadiri hoy. Muhat aku dah kayo paingkukura dah ko pendapat dat pasal hari Sabat. Boleh kamu rekreasi di hari Sabat. Paingkura madiri gi. Boleh kamu hiking hari Sabat. Boleh tokod may suanggo taman binatang hari Sabat ka. Paingkura mariti dio. May toko intong go buaya di hari Sabat. May hilod disakitel kundasang hari Sabat. Paingkura garit dia. Nga agumu na nako ngay dako di hari Sabat gi. Angay may sambayang gara-garad may angay ko no may sambayang sebab no po nga hinggo ngayon may tanud da hiking. Haron nandahit mo boros. Hari Sabat ini ka. No kanda simbar dati. Kau tidak tahu kah? Kau tidak tahu kah? Alam ialah buku kedua Tuhan kah? Simbar. Buku pertama, Alkitab kah? Buku kedua, alam. Iri ho simbar to ko gi. Nga tepat na pom ni kaya diginaw no di kakuan na po di nga manuh komongoy. Ako no kapusus si ginaw no mongoy. Iri kakuan det. Kau tidak tahu kah? Alam ialah buku kedua Tuhan kanundo. Nga tumanu depod pelajaran dati kesuabon na bay no. Perlu toko dot harot prinsip pertarakan isuang no rekreasi. Sekiranya po dot hari Sabat to ya. Nunu himiloh dot magantab hubungan dati kumakin orahingan nga kontok. Halik pian irin po nga isuang no rekreasi. Jadi sekiranya po jam-jam kebaktian gisambot ay osompon ngay dati mantadi rekreasi milo na dati kamoyan dat ina pay partarakan dahiri nga aiso i partarakan dat aiso aiso prinsip partarakan dahiri itimpu daw. Jadi boleh kah hiking hari Sabat?
Iho nga ako kay loy. Umpay kurang nga lain ko na may hiking hari Sabat nang ko dito ko. Ino po hi masaala di hiking to kada hari Sabat te ko okon ka hiking banunu na po hi activity dati da hari Sabat nga harugyati kamundet kawan haro kon tobon dati desera da hari Sabat miagal ko mamanaw to ko no. Hiking lah contohnya. Katalib nun di pabeli durian. Hi durian. Katalib benda di pabeli durian hari Sabat po mah. Nga kapamoli hi semua nu gi. Iri hi masalah di. Tay ko ino pa di kinena ni di nga man bayarai. Buli ka membayar hari Sabat. Iri kagi masalah dati. Oh pudan na pom hari Jumaat pom na ina bayarai. Nga hari gahit moy tako pa diri membayar gi. Hiri na masalah tako di. O saraw no da bayaran dat ay atutu pesabat nga kadi mantamong ay tidak boleh begitu mesti bayar dulu baru masuk kah. Ay. Jadi hirin na kagatan miagal ko moy to kanan dad hiri nga aya ngay di na ko sadia makanan kah. Minsing umbaya na gid na moy pomoli. Momoli tong kuaci-kuaci, kurupuk-kurupuk. Moy nagi pomoli sayap peman lugu. Hiri ni kagatan ni did antakan dat ay hari Sabat lah. Nga sekira na pod ay kosadia ko piyo hari Jumaat o bolino ngay miagalidit ay sana cabaran to ko dohi ay say halangan. Nga jam kebaktian tetap jam kebaktian. Hilo nundud ay okito dati lo komondot haro portarakan isuang pia rekreasi. Atur dati ila timpu ila masa-masa ngay daw. Oritan na pula rihat, oke makan karena po murumiko tagi ngay makan. Oke, puji Tuhan. Iya dihot paindalanan tokod salinay diti. Hari Sabat rekreasi. Piya nga langgaron no po dati, lanjakon no po dati may hiking hari Sabat gitu. Nando katanu do kabaktian. Jadi ilet ni kamoyan dat itino po rekreasi, hali piah dat ait osonong montok dati sebagai panan udah kinorengan nga prinsip haro kasari lumanda tay. Iti kamondat tadaw, timpu dati, rehat dati, limit ataupun maksimum dati nga haro nga idohiri. Moy ino pa rekreasi di nga akon ko ay semata-mata kepuas na ginawa dati nga mentok nagi kadaw dat isuang pia kerohanian nga hari bahagian dat isuang na rekreasi. Kumatalu. Itino pa rekreasi nga miloh na pon miloh da papaintalang nga kataadan kanu da momonsay da pamusarahan dati mampu. Nah, ilo kagulot perlu dati dat pamusarahan. Itino pa pamusarahan dati nga mampu membedakan mana yang lebih baik mengenai hiburan. Miampai dot mengintong got pekerjaan da kinorohingan dot hitid alam semula jadi. Iyo kayo himi kawan-kawan, it boyfriend girlfriend do may hiking gitu. Kadi mo nginsok. Paling kukuran ang kula kamondat mampu membedakan mana yang lebih baik. Sekiranya pod it sumandak tanak wagu may hiking kada kau ongay lusad.
mangandati intangai dat inopohit pekerjaan de kinarahingan nga haro mentok dit alam semula jadi. Jadi mentok nepodit it karaton dat mintalang ipemusarahan dati nga sorohon na dati ridat iti na po rekreasi tinha kakinarahingan nga popointalang dati pemusarahan gisombot kanu toko dat popisuai hinggait osonong hinggait araat iswangget rekreasi. Susunod naman ti kapiyarik. Ato kayo mati insalawon dat itinupot kagumuan iti may hiking ngay nga mikakawan ni bugyabo. Iri nagay isa ngay bahagian dat piyang bolutan di bo. Tumano da hiking aramay no matigarid iyo kayo miambalut boyfriend no girlfriend no mamanaw ko sama-sama. Aramay mo tigyagi. Miagalit gumirot to mo do po ko piyahit piyambolutan da hiri. Angay ohuyan. Ikusay ohuyan. Itando ming huyan-huyan. Makibabo nun dagi. Jadi kada ko ongay lusad. Kada angay sorot. Kada angay lusad. Tu papaintalang nagyad. Nung kadhilo. Iti na pada rekreasi nga memunsaydan iti na pamusarahan dati nga mampu membedakan hingga ito sonong. Manu to kadad iswang na padhiburan ni nga ina pa'y pekerjaan da kinarahingan nga okito kaintalang. Nah, isa do. Bahaya imutilo nga bahaya kopi yun dahit. Bahaya ko piyon doy nakap ikisawo no nga ieu dihi perbuatan kuman kuno po nga ikaruhang no aminoy iya minoy haro dihot boyfriend ko girlfriend no diri bahaya ikadaw tumbayan ako dat iti nakadaw kandit kagaton de ginawo sama adan ikaruhang ilot molahing kumalat tanganak dat popoy du ilat tanganak do kayo dat ay nuridih may tanud iti rekreasi ngay. Kada borosod ilo rekreasi activity pia gereja nga harohot katangaban haro katangkabo ginawod dit molohing dat hiriho katutukan. Kumbalo ko na ko ngayon isa gereja nga ako pasunudan lah. Mantad ko activity ibelia ngay hiri gereja ini. Kadang-kadang dia tuangan ni dia muli bo. Kadang-kadang pukul 7, pukul 8 kauli nagi. Gisambaharan na molahinggat mo borosat. Ay ako itagal mo'y tano dilo ka. Mo'y napagiyon samang. May napagiyon samang ilat activity dilo ka. Nga sa kiran na pod ay sa kayakinan yati sebagai molohing. Ay sa kayakinan datid montok tanganak. Teko ay sa kayakinan datid montok dit activity teko program. Contohnya program belia itanganak datid di gereja. May nagyatanud. May ko diri, may among. Oroh ya, nagilo ka mulakan nila harada molohing gamay among. Atapot ka piyo. Tu, kau kita nagilad sukungan dati. Jadi, ayso na po kayakinan nga, may kagya among. Kaayakin dit, tanak no mo'y hiking, iya nga mo'y. Kaayakin di koruhang no mo'y hiking, iya nga mo'y nagya. Nah, nga irih nagi sakir na matigan it kada ping lomok pura-pura awin. Yadi bugyari ba itinupot kusay boyfriend lagi. Oy mayaan nagi siyad sakirad. Nga ako ni kanto ko insanan lah. Haron ito dilatsaro ko.
Oy mayaan lagi miagal ko menghupi sumandak daw, miagal ka akatakad bobon ngayon do si kantung di sumandak, te kagayatan ngay tumakad, iri di kay mayaan di tango ko side di, ay kanton nga ako kuro mari mamabod di sumandak ako kumbalo mamabola nga wokon nga iri kay mayaan iri ni kay mayaan di boyfriend di bo. Nanda kata di sumandak nga gayaton nanda tilo. Ngon nga ni kantung boboon magandad ko. Hiri kay mayaan di wokon di. Nga rekreasi makaganda ritid. Jadi iti rekreasi nga kada dagi sombot ay inapohit katutukon nga amu popokito dot kobontugon da kinarahingan. Manuh tokod inapoy panuhan dahiti nga inapo da rekreasi di nga popoin talang dot kataadan hinggod inapoy pamusarahan dati nga kanu popisuay hinggo hikorohian da kinarahingan hinggo hi amu. Moy doi napoy pelayanan pekerjaan da kinarahingan dahiri nga okito koin talang. Ilot alam semula jadi silihon datin isoot ay kobontugon da kinarahingan kataadan kokito toko dat unsay-unsay nga kinarahingan. Ya, milo popisuay hingga hi negatif pom positif. Haro piro-piro hot ay ralan dati da rekreasi di milo dati gunoon umat pemusarahan dati milo nagi borosan da kumad tinandati milo da momen said ina pay pisuayan ay di nga kokito tokod hingga ito sonong milo tokod nagid kay humbo agumo oralan di papaharod kataadan poporikot ti pagindalanon dot osonong katutukon okon nako poporikot tot pelajaran di talumis nga kanu nagi dot magalay monong kiad tokot ti kamoyon dot karaton da dosa. Rekreasi payngukab kanu da popoin talanggat paingkukuro nangkutit karaja da kinarahingan maya diti pemagunan dati iti alam semula jadi poporikot dot kauntungan da tagayo. Iri na po nga pagangatan isuang testimony for the church jilid 4 halaman 653. Okay, kalimpupusan. Nembulayan na dati ditenu nga orahyan akud maganud iso pakaguhot ay tulisan dat hitid council kumasigu kumamolohing kumatanganak sikul. Iti no po rekreasi nga kanu poporikot do kataadan kumadati atau kay olimoniri poporikot do kataadan nga sorohon na dati dot ino po day rekreasi korohyan da kinorohingan nga amu magompuong ilot jam berdoa kumakin orahingan. Tidak mengganggu jam kita berdoa kepada Tuhan. Jadi ringkas na po jam kebaktian hari Sabat kada na dati ngoyo ompuong ho. Hiking kaki hiking to ko. Saira, muhot to ka saira. Hari Sabtu pukul 8. Sumaya ko sambayang ka. Aku di kau ngendo mo ko sambayang ka. Hiking pukul nuno. Pukul 4 sa depon, hari nuno, hari Sabat. Aya hara kebaktian online penutupan KKR dahay ka. Moya ko katun da kago ka. Kadang-kadang kasanggup tokod sumuti sebab det
amu kumarajad hari Sabat. Orikot nendit hiking ka nga sinumuti ka sebab pa ako kumarajad hari Sabat nga may kamadid hiking gi. Agayan ako bungahan na tiya didi. Nuno pati kamoyon dat paparikot ta kataadan miagal ko iti hiburan. Nga dat berkat mantad kinorohingan montok di milo popotood dati maya dat iman dati amu paparikot dat bahaya. Kamu pa nga inupay kataadan dati nga pakianuan to kay kumakinorahingan maya dat ako ni ka paparikot ta bahaya iri. Nga hiburan nuno na pati kamondat hiburan rekreasi tetapi hiburan apa saja yang membatalkan doamu secara rahasia atau mengambil bahagian dalam perkumpulan permintaan doa tidaklah membawa selamat, tetapi sangat berbahaya. Iti nomatiot ay naratan iswangat counsel to the teacher, parents, and student. Halaman 337. Kamu pa dili tampinay nga lantak paku to kono pa lagi. Lantak paku to kono pod mengganggu kebaktian hari Sabat na pohit program rekreasi ya nga ato kok mongoy. O gumu pagya tadaw okon ka hari Sabat no. Okay? Takan gara-gara rekreasi ham ato ko di ko ngay kasambayang. O gumu po tadaw harot sa minggu turu tadaw na kura tu hari Sabat na kopyo. Okay? Kumundot ay isuang piah dot ay kataadan isuang piad ipoporikot to kosonongon kumadati milahir ogon do gunaon do memaratu dati. Milohi. Okon ko koing goritan no matitisin sa ta dorogon. Okon ko sairano susak to ko komoyon dati itine mantadorogon ka. Haron lagi iti komoyon dot yati na pa nga aratu tokod sebab do otood. Kita gembira otood toko gisambot relah toko na po mamonsay dit i karaton nga di ikorotuon. No kumbalo kun insan nga ay ko pinarikot lah. Kumbalo kun insan dot tahun 2004 tokom agaras po temo diri 24 tahun lagi may tanud di badminton api ako ilo. Jadi kau basanan dad inapahit ang pagat ta badminton di nga bah patanan na tin minuman. Jadi dua kumpulan ngam ba inapahiri kumpulan ko di nga nakamanang tatuang idi. Amanang mo ti nga susuay mo ti oy miagal hidit angkat ko inapay tambalot ngay no di nga imogolisun ngay barang daw. Mogolisun ngay kaulun. Kahit na did mamain so lisun mantadot otood to purimanan ko aruhayo kung may umbalo mogolisun eh. Nga minimbulay pakasarit ipamusaran otood biati nga ako nindo kagisambot iya di nga perbuatan ka. Jadi sorohon na datid itinapot ay pagompuong gorogon okon ko antakanod o susa ko posyon dati. Nga inagi paling bahaya no po nga antakan do otood to ko harohot ralandi rogon do hiri. Iya di mari miagal ko iti mikakawan ki. Kaubasan no pod harohot
ay kantakan di katutukan na po nga amu osanong antakan di otood gaduo. Otood gaduo nga hirin harahi karagap yung bulutan. Isuang kasusan hajarangi kanto nga itinugit isuang kataadan. Mantan ko otood. Kada aborasad ilo rekreasi. Isuang kapasiyon dati mo ni kita daw nga itinupakataadan, kamewahan, santab na padit milam mo mun say datid kapuriman tokod iswang the zone sa lesa asaru dat hiri to kakalihu da kinarahingan. Kamoyan na po nga sorohon no dati mang otopot no lat ay susunod di loho di pelajaran dati dot kada gisambo itinapo hiburan nga monompon nilat jam berdoa kumakinarahingan. Kada gisambo iti kataadan dati momonsed iati no po nga olapisan dati at timpu da kinarahingan. Sakira na pod sumuang to ketika mo rekreasi haray pertarakan dati. Koiloh to ko mempertimbang hingga hito sonong hingga arat. Moid ina pohit kogoyo da kinarahingan dahilo nga iswanget kabontugon. Miagalidit pohilon to kanala pelajaran. Puji Tuhan tu linumimi si matu di piramutan dati digi. Moidah dat iti na po rekreasi nga pati lambusan dati montakidit dadamot tat papendalan na rekreasi montakit amu kumbal miagal doho pamusaraha ito kana kama ihoti nga ay say doho rekreasi ti pamusarahan to kono kada dat sibuk to kono pod iswang na kaposyon gisamba ilo na pod rekreasi nga adan nga dati moidat ilo pia kamunda rekreasi iswang nga keluarga ilo tanganak dati, karuhang, bahkan mungkin isuang ke gereja, perluhi dati dat pemusarahan kago. Perbelanjaan memang haro, nga timbangan to kagiahit kopi timbang mo. Okay? I kopi rantai. Mantadidim, moya ko nanda hiking itid. Timpu kauli na po, mo inanda hiking. Tu alang-alang di naretan na dit kasimbut hill kam ay di ko ngay hiking gi. Patut tat mo ngay na dadi wo. Mo ngay na dati muhat ko na nga kaila ko na sumimbar. Jadi balay ta ko dat manahak da sa kadung isuang pia rekreasi nga ay itinapot kagayoon kabantugan da kinarahingan nga mila dati pintalangon maya dat kantakan dit isuang ka kataadan moid ina pohit karuhanian dati nga nagikadaw agatang kapurimanan dati dahiri. Mantadi di tampinay ngay kano misi sa takod isuang sambayang mentokot pangampakan diti pelajaran dati dat kasuaban bayo. Ano sumbayang? Kinaringan isuang kerjaan sorga, konsikaw dot kaswabon diti, insan po dot nakain pupusehat ti kay sisan na sumambayang dot kaswabon, hingga nakaray ta kamoyan dot imilo popotood, isuang kakapasyan dahay, maya diti mentungangis, tay ko rekreasi. Asaru yahay sibuk ko isuang kapasyan dahay, gisamba ay sa natimpu dahay miyampay dot karuhang, miyampay tanganak, keluarga, nga kaswabon na bay no, haro kaperluan dat kita dahay, napurimanan dahay, umbalan nanda dahay papendalan, tumanu dit panudukan di noretan di tenu, itu manu di korohian. Tumbayan ni had isuang gatimpud kataadan nga milon ni girogon dat gunaon, dat magampuang got karohanian dahay, nga uhupay na hay supaya daharahit pertimbangan dahay alumis, mga sonong, gisamba ina pa'y kabantugan ng arano, inagiit, boras-boras no, maya dat itipya kaundarangan, megal ko, tadaw sabat nga, amu dahay ahaw, isuang dat papendalan dat ay program di korohian dahay.
Pologosan na dad ina pohit pengharoh di nakatatap nunga poti lembus dahed ogompi o maine hay uhupay may iri kadaw nga o silid iso o kasaksian muntok da tambalut nga dahay. Kung sikaw tu hina kami yang pay dahay da tadaw do bayno isuang nga karaja buru-buruan dahay tindalanon dahay kasuabon da suab nga kapiruba kagoy hay. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kikaw sikaw da kinapagyampayan dati, hinakaw po, papiruba to ka dat, kasuaban da siya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi